Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinwiyakuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinwiyakuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinwiyakuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinwiyakuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinwiyakuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinwiyakuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinwiyakuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinwiyakuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinwiyakuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinwiyakuy, un mensaje de salvación. Hamyamang mi happy pakamoy ko, Señor. Hamyamang mi anchi kamuni ko, Señor. Tay tay tay.
Wasikipi ataytay harkay kuay ko, presensya ikipi. Palabra ikipi nishampay na taytay. Kakahinasayanay ko pa kakawang matsuray kuay ko taytay. Yachay takuay ko taytay, yachachiway ko aling sayay tataytayay. Gracias tang kumoy kitaytay ko ng oras. Hukni ko manta, hukni ko kamawarmipi, kabaliro pe musupi taytay. Punta mapusaway ko, yachachiway ko kay sumakpalabray kiwang sa papunchaw taytay. Gracias taytayay. Amen. Amen. Okinche Humberto punta mga oki ko na panikon. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria kachun Dios man. Amen. Waki paniyay ko na wakinchik Javier Salazar pay munukunatan yung kanchigwang taki kunan pak pasay kamunang kamaya. Gloria a Dios. Aleluya. Taki kusunche hukuruta waki paniyay ko na. Gracias Jesús. Gracias Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, a su nombre gloria. Yachanim Dios taitai, ukariwananta. Yachanim Dios taitai, ukariwananta. Kay ay papachamanta, anak pachamanya. Kay ay papachamanta, anak pachamanya. Yachanim Dios taitai, ukariwananta. Yachanim Dios taitai, ukariwananta. Kay ay papachamanta, anak pachamanya. Kay ay papachamanta, inyikoy wauhi, inyikoy pani, ukariwasumi, inyikoy Uhari wasumi kay ay papachamanta, anak pachamanya. Kay ay papachamanta, anak pachamanya. Yachanim Dios taitai, uhari wananta. Yachanim Dios taitai, takinyiwang wauhi pani. Kay ay papachamanta, anak pachamanya. Kay ay papachamanta, anak pachamanya. Willakoy wauhi, willakoy pani, uhari wasumi. Willakoy wauhi, willakoy uhari wasumi. Kay ay papachamanta, anak pachamanya. Kay ay papachamanta, anak pachamanya. Hay kam inyinchik wauhi paniguna, inyinchik mi, inyiwang mi takinanchik kay sumak takikunatapas wauhi pani. Tei kusunchik nas payupay chasunchik imnukunawang wauhinchik Javier Salazar, yokanchikwang. Gloria al Señor. Taita Dios paso temple magay kami kiso sa pagamata. Hay kam kusis ka gloria Señor. Habon hansin taita Dios pawasima gloria Cristo. Taita Dios yupaycha. Taita Dios hatun ja gloria Cristo. Taita Dios hatun obra bidan chip ruas kangray ko gloria Señor. Aleluya. Chayna ka gloria Señor, taita Dios mangracias ta juni. Hangkunawang kos ka taita Dios tatagay ko son gloria Señor. Kay pachak nishanta gloria Señor, aleluya. Himno 100, gloria Señor. Aleluya, gloria Señor. Tokoy son Juan, gloria Señor. Kay takinta kamam taita Dios ham tari mapayay ko son kimang gloria Cristo. Aleluya. Kuya payari kulaw ay Diyos nila. Sinchi kuya paya ko'y niki manghina. Tukoy manakaso ko'y niko natapak. Pichay kapulyawan.
Aswang, aswang, maylay ko ay taytayan. Manaling roralyas kay ko naman ta. La pamilya yan na hutsay ko nagtapas. Lipyay ka Hutsayay tam riksikondero rakalyan. Hutsayay ka nyaw panikipo nimikats ka. Hang lamang mi hutsari ko royan ipas. Pampachay ko ya Huchayapim naserhan ni Señor. Tukoy sungkuang Tukoy ucha iko tamyama maylay pas. Nyo kayay tawik sa yakoy ko lawar ka. Chuyayay kachi Tukoy sunghuang ni kaita Isupuang limpiay ko ay Diyos niya. Hinapting ka limpyo'y limpyo Lianya magkasal Eriti manta hasta Royayasa Royayay kachiway Hallelujah. Oyay kita Pagkay kulay taytaya. Tukoy nira Hucha roraya Saimanta Limpyo sungho tanya roray ka pulaw. Musoyay ka chiway ni Hallelujah. Hatumitay ta Diyos. Sumakhaylay kimanta ka Señor yan. Ama may natapas wisyo'y ko laway Diyo. Espiritu'y kita hama kichuay Diyo. Kusi kachilaway. Hallelujah. Kusi chiko mitay ta Diyos. Sumakhaylay kimanta kasi Ama may natapas wisyo'y ko laway Diyo. Ama Señor lado'y kimanta karon charuay Diyo. Ama yauyay kita karon mga paroy Diyo hamanta. Espiritu'y kita hama hichuay Diyo. Kusi kachilaway Señor. Kusi kachilaway. Hallelujah. Hatong mitay ta Dios, gloria a Cristo. Gloria Señor. Hatong mitay ta Dios. Chay nakatagi gusto si gloria a Cristo. Aleluya. Sa 102, gloria Señor, aleluya. Himno 102, gloria Señor. Papaining Señor ng Jesucristo kay alpapachamang kachamos kang manta. Señor ng Jesucristo, gloria Señor, hamray ko, inyo haray ko, hamor ka anak pachamanta, gloria Señor. Hinaspawan nyo'y kura ka, krus ko yopi, gloria Cristo. Nasi kamor ka kukwar mi manta, gloria Señor. Haton Dios kachkas pa. Kay pachanak pachaw ng chakachkas pa, gloria Cristo. Hamoy kor ka, hampak inyo ka pa, gloria Señor.
Salvación hoy con anchik, gloria al Señor. Chay chumana yupay chachuan, gloria al Señor, aleluya. Señor Dios, mi cachamorja, soma, soma, chorillanta, toco y sojo, coyas janta, caipachapi, nasinapa. Ronamang mi tokokorha unchayokta salvana pa kay pachaha chaskikorha melinglyakta huntarisha tambor lampas kitskirisga manasamay tarinapa mas kalyas pa pisibrima yay ko'y korha malpa sirikona orpichago napahisa Jesus paha manamkachu chay mi Cristo chaski koiki yay ko'y kamoy kay songkolyay ma. Hallelujah. Manang pipas mosyarhacho songkoang salvar ni pa nasisata anghel ko na takisran michiko na ninangkaba epay ko na lang wilyako ka hinaspatang adorar ka pimananya mosyas Nyo parmi naser hanki Nyo haray kung wanyur hanki Señor Hallelujah Nyo haray kung wanyur hanki Nyo hapata kausangki pa Winyay pa Unyay pa kami kuya kuiki Hamta madorasay ki wanyo kunay punchaw kama Hallelujah Hugtawang ni son siguro Señor Pimananya Mosyaptim Pipa kami nasir ka Señor na Jesu Kristo Kapag mi nasir hangki Yuharay ko wanyur hangki Makikiklawas hakar hakrus ko yopi Yawarni ki pulpuri ka morha Hallelujah Chay mi kuya kuiki Chay mi hamoniwas ni kimang kamalaba Hami upay siya hamadora Hallelujah Santo Hatong mi taita Dios, yupay chay taita Dios ta. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Yo hago nga kay kamaya, gloria Señor. Hermano Humberto, gloria a Cristo, aleluya. Aleluya.
Haykam kusikunchi wahi panikuna. Sumak Dios pak takikuna. Sayarikusun chihuahua panikuna hukkurutaya takikusun taita Dios man. Ojinchik Andrés de la Cruz, Pai listo y chayana kachkan, gloria a Dios como soldado de Cristo, amén. Pero takikusun chokuruta, oje panikuna, Pai pasaikamunankama. Gloria a Dios. Aleluya. Wachtahnikipi kakta, oladikipi kakta, wahi paninikui, yupai chaita Dios tani. Yupai chasun, chaypak me amurhanchik Dios pa wasingman. Aleluya. Gloria a Dios. Takisun Dios man yapanchik, huksumak musuk takita. Yaki paya kuining manta, yaki paya kuining manta. Takisun Dios man yapanchik, huksumak musuk takita. Yaki aleluya. Yaki paya kuining manta. Huktawang takisun Dios man yapanchik, huksumak musuk takita. Uya paya kuining manta, yaki paya kuining manta. Yupay chasun taitata, yupay chasun churita. Chuya espiritu tapas, yupay chasun wiña ipa. Yupay chasun taitata, yupay chay. Chuya espiritu tapas, yupay chasun wiña ipa. Takisun Dios man yapanchik, huksumak musuk takita. Manta, yaki paya kuining manta. Takisun Dios man yapanchik, huksumak musuk takita. Yaki kuining manta, kuining manta. Yupay chasun taitata, yupay chasun churita. Chuya espiritu tapas, yupay chasun wiña ipa. Yupay chasun taitata, yupay chasun churita. Chuya espiritu tapas, yupay chasun wiña ipa. Amen. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yupay chasun taitata, yupay chasun churita. Chuya espiritu tapas, yupay chasun wiña ipa. Yupay chasun taitata, yupay chasun churita. Chuya espiritu tapas, yupay chasun wiña ipa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Ni aleluya. Tagliaco yupay chay. Ojinchik Andrés de la Cruz. Kurukunata aswampas takikong kanchikuan. Gloria a Jesucristo, Dios te da paso timpi. Remagay kami chuwaki panaykun. Amén. Gloria a Jesucristo. Haykam kusis rekachkan chuwaki panaykun. Amén. Gracias kachon taitanchik machema kital tum hogariko panillay. Gracias kachon kay suma punchaumanta taitanji chay kachimuanchi. Aunque quizás chacuipi, yaquipi, o cosipi, quizás kininchikta, pero gracias kachun taitanchikman.
Kay Dios wasing man suma wasing man che kachimanchi. Aleluya, gloria a Jesucristo. Gracias ni taitan chigman, gracias ni taitan chigman. Aleluya. Imasumang mitaita Dios yugan chico okay pandiay kuna. Imasumang mitaita Dios yugan chico. Aleluya, taita gracias. Aleluya, kay pikachkan chico okay pandiay kuna. Taita Dios pahatong misericordia kuya kuiningpi. Aleluya, sino man achena kamay piskan chigman. Porque taita Dios kuya kung miwakipan liyay kuna. Aleluya. Kilgapim ni wanchi kangam terremoto yarangay palmuchoy pa itirong mundo pi. Kilgapim ni wanchi kangam terremoto yarangay palmuchoy pa itirong mundo pi. Cristo kuti mulapina, Cristo kuti mulapina, mananas karacho, wangay payakipa, apay sa payantana, alabaya suci, mananas karacho, wangay payakipa, apay sa payantana. Atas kakunanyata wichi kamulyana iti pastiyapa aliusitu tayana atas kakunanyata wichi kamulyana Kristo kuti mulyapina Kristo kuti mulyapina nananyas wangay payakipas napay sa palyantanya alabaya suci mananyas kakacho wangay payakipas napay sa palyantanya alabaya suci hinaping ni Kristo rikuri-rika apuyong kumanda hinagacha hinaping ni Kristo rikuri-rika apuyong kumanda hinagacha Kristo kuti mulyapina Kristo kuti mulyapina mananas kakacho wangay payakipas pay sa palyantanya alabaya suci mananyas kakacho wangay payakipas pay sa palyantanya alabaya suci mananas kakacho wangay payakipas pay sa palyantanya alabaya suci Kristo kuti mulyapina Kristo kuti mulyapina mananyas kakacho wangay payakipas pay sa palyantanya alabaya suci
kipas sampai sampai yang tanya Allah suci mana nyafkan kacu wahai pas kipas sampai sampai yang tanya Allah suci ini baginya itu tayangan jaska gunanya tawici kamunya inti pastinya pas itu tayangan jaska gunanya tawici kamunya Kristo kutimunya Kristo kutimunya mananya sekarang kacu wahai pasnya kipas sampai sampai yang tanya Allah banyak suci mananya sekarang kacu wahai pasnya kipas sampai sampai yang tanya Allah banyak suci Hinating mi Kristo Rikuri kamu Apuyong kumanta Inti hinaganja Hinating mi Kristo Rikuri kamu Apuyong kumanta Inti hinaganja Kristo kutimunya tinggal Kristo kutimunya tinggal mananya sekarang kacu wahai pasnya kipas sampai sampai yang tanya Allah banyak suci mananya sekarang kacu wahai pasnya kipas sampai sampai yang tanya Allah banyak suci. Gloria a Dios. Gracias, Cacho. Kuna que caminaba. Gloria kachumpay man. Aleluya. Yupay chay wahipani. Tukuy kalpawang yupay chasong. Aleluya. Gracias taytay. Yupay chay kini. Hatun chay ki. Yupay chay ko son Dios ta. Aswang mastarag. Aswang pang mastarag. Uyari kuchung. Kanak pachamang kispichung. Kispichung wahipani. Sumak miski asnachkak perfume hina wahipani. Takis hanche kispichung. Aleluya ni, aleluya, aleluya. Taytay rima payaway. Taytay parla payaway. Taytay kakaya sunghoy. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Señor Yay. Yupay chaykim. Gracias Cristo Jesús. Gracias Cristo. Nisunchik. Gracias Jesús. Gracias Cristo. Hamoy kim hangman. Hamoy kim hangman. Tukoy sungkuywan. Kuyay kim taytay, kuyay kim Señor, tukoy sungkuywan, hamoy kim hangman, hamoy kim hangman, tukoy sungkuywan.
Kuyay Kim Taytay, Kuyay Kim Señor, Tukoy Sungkoy Wan. Kuyay Kim Taytay, Kim Señor, Tukoy Sungkoy Wan. Hamo chung nyu khamang, hamo chung nyu khamang, Chuya Espiritu iki. Wakay tamunani, wakay tamunani, kuchukoy manta. Hamo chung nyu khamang, hamo chung nyu khamang, Chuya Espiritu iki. Wakay tamunani, wakay tamunani, kuchukoy manta. Hamoy Kim Taytay, Yupaychay, kay takiwan, sungkumanta, sungkumanta. Kuyay Kim Taytay, Kuyay Kim Señor, Tukoy Sungkoy Wan. Kuyay Kim Taytay, Kuyay Kim Señor, Tukoy Sungkoy Wan. Wakay tamunani, wakay tamunani, kuchukoy manta. Kuyay Kim Taytay, adoray, kusikuywan, kalpawang. Wakay tamunani, wakay tamunani, kusikoy manta. Kuyay Kim Taytay, Kuyay Kim Señor, Tukoy Sungkoy Wan. Kuyay Kim Taytay, Kuyay Kim Señor, Tukoy Sungkoy Wan. Yapay kusong, hamoy Kim Hangman, hamoy taki, Yupay Chay Kim. Gracias Señor Yay. Almay mi Yupay Chasunki, almay mi hatun Chasunki Señor Yay. May nahatong mi kanki, may nakuyakog mi kanki. Hamoy Kim Hangman, hamoy Kim Hangman, kang mi huangki. Hamo chung nyu khamang, hamo chung nyu khamang, Chuya Espiritu iki. Hamo chung nyu khamang, hamo chung nyu khamang, Chuya Espiritu iki. Gracias Señor Yaini. Simikita kichari. Hinaspani, gracias. Gracias yayayay, gracias. Abasaba hika mamaya saya. Adora y adora yupaychay. Kalpawan wauji. Uijiwan yupaychay. Ñam fiesta pina tarikunchi. Ñam tarikunchi fiesta pina. Ñam Chuya Espiritu ñukanchikwanña.
Ñamchuya espíritu muyurita munachkan. Adora y adora y adora. Aleluya. 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 Jamán cachun gloria. Jamán cachun alabanza. Gracias, Señor Yay. Churique Jesucristo pasó tempe. Yupay chas hakachun soteke. Gloria kachun Dios man. Chayna kachun wajipan liyaykuna. Dios taytan chikiya hatumpi. Asuan pa sa min chawasunchik. Nyam nyukan chikwang na michiwak ninchik Dios pasierban Esther Castillo. Dios pa kilhangwang wajipan liyaykuna. Nyukan chikpak. Hinas papas kaya redes sociales pik wajipan ninchikuna. Kakunapak pas wajipan liyaykuna. Amen. Chayna kanyo kapatun sa min chakuy. Paiwan sa kikunay pakunan sumak tutapi. Dios Gloria tayta a sa min Dios. chasun. Amén, hermano Humberto. Amén. Taita de uninchik sa mincha sunkichik. Ñañayaykuna. Amén. Taita de uninchik sa mincha sunkichi. Paiman kachun gloria yupaychay. Yupaychay de uninchikta yupaychay. Ñañayaykuna yupaychasun Dios ninchikta. Hatun mi Dios ninchik. Imakusisham kawsakunchik ñañayaykuna. Amén. Imallinmi tayta Dios pamakimpi kawsakuy. Haykataq kusisqa kawsakuchkankichik. Aleluya, haykam kusisqa kawsakuchkankichik. Amén. Kusisqam kawsakuchkanchik. Ña kay iskay chunka ishun niyuq wataña. Amén. Pasarunchik kay fiesta en fiesta, watan 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 watan. Tayta Dios pa glorianta hawaspa. Tayta yuninchikmi llumpayta samincharuanchik. Haykam saminchasqa kachkankichik. Gloria kachun Dios ninchik ñañayaykuna. Alabasun Dios ninchik tamén. Makichaykita ujari naspaykini. Papallay Diosllay. Kay haya vida ini. Kay vida huashayki papallay. Pampachaway manallinkunata ruaptiqa. Yakipayaway papallay ni. Yakipayaway. Aleluya, aleluya, aleluya. Kuyay kim papay. Adoray, adoray. Kusikuywan adoray. Aleluya. Aleluya, papayay. Urakama riwawaya say, aleluya. Hatun Dios. Yumpay hatun mikanki. Aleluya, kay yapangunanchak taytallay. Aleluya, hatun kuyakuh Dios. Yumpay yakipayakuh taytallay. Aleluya, kuyayki, kuyayki. Adorayki, papallay, adorayki. Yupay chayki, taytay. Aleluya, yupaychay, yupaychay. Chay redes sociales ocupipas. Ya chay hatun Dios niyuq kasqaykita. Ya chay imayna tayta Dios kuya sus haykita. Imayna tayta Dios yakipaya sus haykita ya chay. Oh, aleluya. Aleluya. Ni kusung yupaychay kim taytay. Yupaychay kim ni. Yupaychay kim taytay. Adoray kim taytaya. Yupaychay kim taytay. Adoray kim taytaya. Chuyam ham hakangi. Chuya, chuya, chuya maham hakangi. Chuya, chuya, yupaychay kim taytay. Adoray kim taytay.
chuya, chuya. Arini chuyam kanki papayay. Yumpay chuya, chuyam kanki. Chuya ya chiway ni. Pampachay uchayay kunata. Chuya ya chiway papayay ni. Hamoy sunghoy man. Yuyay ni man kutiri chiway taytayay. Wanyus kainam rikukuni. Hamoy biday man papayay. Haway biday ta. Imay nakaskanta ya chanki. Yakipayay kuyaway ni. Yakipayay kuway. Wishoy biday manta saharata manalinta. Taytay kay biday ta entregay kay almayta. Yanapaway ni, yanapaway. Aleluya. Aleluya. Gloria kachun taytan chikman. Gloria, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, papayay. Gracias. Gracias, taytayay. Aleluya. Kausang mi Dios ninchik ñañaykuna. Hatun mi Dios ninchik. Amén. Yapanchik saludasun. Amén. Redes sociales okumanta. Yakta masinchikuna. Amén. Tayta Dios kuyakuna. Achka hawamunku yarimunku Dios ninchik pajellihanta. Imaynallin mi kanman kay runakuna hawamu. Amén. Kutirimunman. Kay aleluya yuyaynin. Hinaspa cuentata hukunman Dios ninchik pajelligan chehap kashanta. Wakinkuna uyarinku hinaspa mana umayo hina hawaylla hawanku. Pero yachanaykin tayta Dios causas janta, aleluya. Amén. Saludanchik rimakuykunchik Marco Mozo tayta Dios gracias a minchasunki hamtapas yapallaykichiktam ñañallaykuna turallaykuna kusisqa. Amén. Napayka muy kichok Bolivia llaqtata Clisa llaqta. Amén. Tayta Dios aminchachun. Aleluya. Waka llaqta. Gloria al Señor. Miski llaqta Boliviapi. Hinas papas Cochabamba Ururu. Haykam hamkuna. Amén. Saludan kichik. Napaykun kichik. Amén. Llaqta kunata Puno. Aleluya. Aleluya. Puno llaqta. Hinaspa Cusco llaqta, gloria a Jesús. Amén. Amén. Marco Mozo, María Cruz, Emilio Chawa, Curawasi, Tayta Dios aminchasunki. Amén. Emilio Chawa, Evelyn Pocasi, Guaya Gallo, Mauricia Huamán, Haikan Kusikonkichi, Yolanda Cruz, Néstor Maraza, Moquegua Laumanta, Margarita Aroni. Amén. Andrés Montes, Leonixa, Arequipa Laumanta. Amén. Kusikonchikman Pedregal, Chaypipa Sukyachta Kachkan. Gloria a Dios, aleluya. Paikunapa Ñujanchikwan, Ayaviri Yachta, Ayacucho Kilkata. Pausa, gloria a Dios, aleluya. Huacuancabelik Andahuaylas. Aykan Kusikonkichik. Kusikuichik ñañaykuna. Turaykuna, gloria a Dios. Ñujanchikpas makinchik tujarisunchik. Tayta Dios aminchasunkichik yapaykichikta. Vidaykichikman chayamuchun Tayta Dios. Amén. Kichaykusunchik kunan, ñañaykuna. Hawasunchik imayna Tayta Dios. Ñujanchikta yachachiwanchik kay obra. Ñawpajman apananchikpaj. Hinaspa imayna ñujanchikta preparawanchik Tayta Dios. Qhellqan kasukunanchikpaj. Ñawpajman rinanchikpaj. Amén. Hechos libro pikichaykoychik capítulo 2. Amén. Ñawinchaychik. Hechos. Amén. Librupi. Amén. Nuevo Testamento pi. Yapaykichik kichaychik. Capítulo 2 verso 40. 42. Amén. Chayrakipi. Patachipi. Tawachunkukniyuh. Tawachunka iskayniyuhpi. Yapaykichik ñachu ñañaykuna. Manachu ham
ñawinchayta yachanki manachu uyarikuya uyarikuspayki ya Tayta Diospa qillqanta amén chaskikuy sonjoykipi Diuninchik Jehová sutimpi Señor ninchik Jesucristo sutimpi chuya espiritum sutimpi ninmi kainata Diuninchikpa qillqan Pedro runakunata haqchaspa kainata nerja imanirqan Pedro runakunata haqchaspa imaynata haqcharirqa Pedro imatataq nerja uyarichik Biblia nin kainata kay huchasapa miraykunamanta rakikuychik nispa kay huchasapa miraykunamanta rakikuychik hinaptinmi Pedropa nisqanta kasukuqkunaqa bautizachikurqaku chaynapim iñiqkunaman chay punchawpi yaqa kimsa waranqa runakuna yapakurqaku paykunaman apostolkunapa yachachikuyninpim takiarqaku paykunam apostolkunapa yachachikuyninpi takiarqaku kakuqninkunawanmi yanapanakuqku huk sunqullam tantatapas partinakuqku Dios mañakuypipas hukllañam karqaku taytay ni rimapayaway papallay hanman kachun gloria hanman kachun aleluya alabanza aleluya papallay aleluya maraykum ñuqa hatikusqayki yachachiway ni yachachiway hamtam kuyayki hamllapim kanchikap kawsakuy taytay hamllapin chejap taytay allin ñan kan kay mundupi aleluya salvay almakunata taytallay salvay almakunata wischuy llapa supay llapa manallinta unquqkunatapas sanuyachiy taytallay unquqkunata sanuyachiy yanapaykuayku llakipayaykuayku taytallay aleluya aleluya kay mundo muchapi pero llakipayaykuayku taytallay churiyki Jesucristo sutimpi amén y amén tiyachaykuychik uyarikusunchik Diuninchikpa qillqanta amén uyarikusunchik yachanchikña ñañaykuna imayna aleluya kay qallariyninpi iglesia qallariyninpi kay tiempo de la gracia nisqanpim kay iglesia qallarirqa maypin qallarirqa kay iglesia aleluya aposento alto nisqanpi wa Jerusalén llaqtapi Israel llaqtapi imanasqata chaypi nacerqa primera iglesia Cristunchikmi chay karqa chaypi nacerqa hanaq pachamanta muspanmi pay nacerqa wak Israel lawpi imanasqa amén chay mirayninmi Israel mirayninpam Abrahampa Jacobpa Isaacpa mirayninkuna amén tayta Diospa akillasqan llaqta chay ukumantam Cristunchikpas nasimurqa chay ukupi chaypi kachkarqa María amén María huk doncella aleluya huk warmi aleluya huk warmicha imaninchikmi jovencita sipascha sumaq sipascha chuya sipascha aleluya chaytam akillakurqa tayta Dios paypa wiksanmanta pay nasimunanpaq wak chay llaqtapi chaymi tayta Diospa yachachikuynin chayamurqa pero maymantam chay yachachikuy chayamurqa tayta Diospa voluntadninmi karqa Señor ninchik Jesucristo kay pachaman hamuspa runakuna yachachinan aleluya kay mundupi aleluya mana kayllapi tukusqanta hinaspapas wiñay kawsay kasqanta hinaspa yachachirqa imaynan demoniokuna kay ukupi kasqanta demoniokunam qallariyninpi karqa hanaq pachapi angelkuna karqa allin angelkuna pero tayta Dios mantan paykuna revelakurqaku chaymi wischuchikamurqaku kayla ukuman paykunañataq kaypi runakunata aleluya watarun huchaman apananpaq infiernuman apananpaq chayraykum Cristunchik hamurqa ñañaykuna chay Señor ninchik Jesucristo aleluya yachachirqa chay llaqtaman hinaspa achka amén principalmente yaqa qallarirqa chunka iskayniyuq amén discipulukunawan yachachirqa
kayuninchikpa voluntadninta yachachirqa imayna runakuna wiñay kawsayniyuq kananta. Amén. Chaymanta yapakurqaku ale wakinkuna karqa enemigonkuna, pero payqa hinallam yachachirqa kay munduman Diosninchikpa qillqan chayananpaq. Chiqanmi kay munduman Diosninchikpa qillqan chayaramun. Ñuqa karqani wawachalla taksachalla mana yuyarirqanichu evangeliota, pero kunanga chay llaqtaykunapipas kachkanña evangelio, llapallan munduman chayachkanña kay evangelio. Manañam pipas ninmanchu manam uyariranichu, manañam ninmanchu kay redes sociales evangelista kuna, misionero kuna purichkanku kailaman waklauman taita yuninchikpa voluntadninta ruaspa hinaspa imaynam nirqa taita Diosninchik richik yapallan nacionkunaman hinaspaykichik willakamuychik kay ñuqa nisqayta kay evangeliota iñiqkunam amén huchanmanta wanakuspa salvo kanga hinaspan bautizakunqa mana iñiqkunam ñakasqa kanga. Mana iñi munaqkunam ñakasqa kanga, imanasan hampurinki ñakasqa, mana munankichu iñikuyta, imaynataq ñuqanchik wischupakuchwan hatun Diosta, imaynataq ñuqanchik wischupakuchwan hanaq pachaman chayayta. Mana chuchaykuna mana umayu, imaynataq wischupakuchwan ñañaykuna, manchakunanchikmi ukupachaman yaykuytaqa, chaypiqa kachkan saqra mana allin, chaypiqa kachkan milla uku wiñaypaq chaypi ñakarinankupaq, chaymanmi chayanqaku mana iñi munaqkuna, chaymanmi chayanqaku iskay uyakuna, chaymanmi chayanqaku aleluya chay runakuna mana huchanmanta wanakuspa, taytachata mamachata tuntuqkunam chayanqa ukuman mana huchanmanta wanakuspaqa, chaymi hatun hucha kay pachapi ñañaykuna, chaymi ñuqanchik hinalla rimananchik, hinalla predicananchik, aleluya, amén. Chaytan paykunapas Israel llaqtapipas karqa, aleluya kay imperio romano nisqan, paykunapas aparqa chay llaqtaman taytachanta mamachanta hinaspa huchaman yaykuchirqa tayta Diospa llaqtanta. Gloria a Dios, amén. Pero Señor ninche Jesucristo chaypi vencerqa sagrata, imaynan vencerqa kay palabrata willaspinas papas runakunata disipulunkunata ujarispa. Chaymanta ripukurhanaq pachaman hinaspa nirqa hamkunam siginkichik, pero manan chaynaqa lluqsiwaqchikchu, suyaychik chuya espirituta, hayka maskachkankichik chuya espirituta, chuya espirituan juntachikuychik nirqa, juntachikuychik hamkunapas willanaykichikpa, aleluya, mañakuychik, chaymi mañakunanchik ñañaykuna, chaytan preciota pagananchik, wakinkuna mana preciota paganchu, wakinkuna huk puncha ukachkan, aleluya, gloria a Dios, chaymantaqa huchaman, chaymantaqa chiriayman, chaymantaqa llutankuna pensamientumpas hinaspa mana paykuna agradanchu tayta Dios nitaq cumplinkuchu tayta Dios pa qillqanwan, ñuqanchikqa cumplinanchikmi tayta Dios pa qillqanwan, haykam cumplichkankichik. Alabay tayta Diosta, yupaychay tayta Diosta, gloria a Dios, aleluya. Chaypi hallarirqa aposento alto nisqanpi, chaypi kachkarqa Pedro, huknin discípulum Pedro, chaymi pay ñakaypi kachkan chuya espirituan juntasqa, haykam alabankichik tayta Dios. Ya payqa ña Santo Espirituan juntasqaña, amén. Manaraq Santo Espíritu vidanpi kachkaptin karqa iskayuya, mana payqa amén, jatikurja, rimarja siminwan, pero mana karjachu valiente, pero kaypi kachkarja valiente Pedro, chay llapallan autoridad kunata runa kunata rima payarja, llaqtanta jatij masinkunata rima payarja, fuertita, runa kunapa jayllampi, autoridad kunapa jayllampi, plaza pampapi villakurja, mana manchakuspa, imatataq nirja, aleluya, kaynata nirja, kay llapallan runata, kay huchasapa miraykunamanta rakikuychik nispa, kay huchasapa runakunamanta rakikuychik, chaymi ñuqanchiktapas niwanchik tayta Dios, kay huchasapa runakunamanta rakikuychik, ñuqanchikqa kanchik ñañaykuna tayta Diospa llaqtanmi, ñuqanchikqa kanchik ñañaykuna tayta Diospa akillasqan, aleluya, akillasqan warmi harim kanchik ñuqanchik, aleluya, pay akllakuanchik
chaymi ñuqanchik rakikunanchik huchasapa runakunamanta. Manañam paykunaman tragukunata tomachuanchu, nitaqmi chay mamachampa, taytachampa, chay santo patronninpa qhipanpi purichuanchu, nitaqmi tragukunapa qhipanpi, tusuykunapa, millay runakunapa, borrachukunapa chay sinka, amén, machaq runakunawan, amén, ampina manam muyuykachachuanchu. Haykam uyarichkankichik, haykam alabankichik tayta Dios. Mana umayuq kaspanchik purirhanchik chay mundupi ñuqanchik. Gracias tan hunchik Diosninchikman. Imayna tayta Dios chay ukumanta urquwarhanchik, hinaspa kunan churaykuanchik chuya kawsaypi, musuq kawsaypi. Haykam kachkankichik musuq kawsaypi ñañaykuna. Haykam kachkankichik tayta Diosta kuyaspa. Amén. Ñuqa purichkani tayta Diosta kuyaspa. Batallaspa, sagraqa hamun, hinaspa nin, imaykamataq purinki, wañunay patakama niñan sagrataqa, wañunay patakama, hanaq pachaman chayanaykama. Aleluya, salvación ñañaykuna cada uno, ma. Aleluya, muwakinkuna nin, mañapuay. Amén. Ari mañakuchkanchik ayllunchikpa, llaqta masinchikpa, mañakuchkanchik yapallampa. Pero si chupaykuna mana huchanta riqsikuspa, yachachkanku runakuna. Huchasapa kasqanta, mana allin ruwasqanta, yachachkankum. Yachachkaspan paykuna hina ruwanku, hina yaykunku. Wakinpas ruwan ñuqapas chaynasa. Wakinpas ruwan imanasqa wakinkuna. Aleluya, manan chaynachu. Wakinkunata manan hawananchikchu. Runa masinchikkunata manan hawananchikchu. Hawananchik Diosninchikpa qillqanta. Imatam niwanchik tayta Dios. Imatam niwanchik ñañaykuna. Ninmi rakikuychik. Kay huchasapa miraykunamanta. Miraykuna huchasapa. Hawanchikchu chamanachu. Kunan tiempo kunapi aswan delincuencia ñañaykuna. Kay yerbateros laupi, maypipas Miraflores, San Borja, Estados Unidos, maypipas kachkan, gloria al Señor, suakunaga. Ari manan kay suakuna, kay Perú llaqtapinachu, sino suachkanku bankumanta, kay redes chay sistema nisqamanta suanku, kachkan kaypiqa achka suakuna, kay mundupi. Wakinkuna ninman suakunaga Perú llaqtallapi manan. Nacionkunapipas suakunaqa kachkan. Mana allin ruwaqkunaqa nacionkunapipas ñañaykuna. Millayllañam kay tiempokunapi runakuna purichkan. Manaña concienciayuq hinañam runakuna purichkan. Pero tayta Dios niwanchik ñuqanchikta rakikuychik. Huchasapa runakunamanta. Hawananchik ñuqanchik. Imayna kawsasqanta. Sichu ñuqanchik kuyasun tayta Diosta, paytam hatisun. Si chuham kuyanki huchata sagrata manallinta, chaytam hatinki. Runakuna engañarachikun. Wakin mana umayuq runakuna nin, achkam huchapi puriqkuna. Paykuna piensan, achka runa kasqanrayku, allinpi purisqanta. Imaynatan mana cuentata hukunqakuchu, huchapi kawsasqanta. Ham cuentata hukunkichikchu, huchapi kawsasqanta. Haykam cuentata hukunkichik. Aleluya, ñuqapas cuentata hukuni. Gracias tajuni. Pero akinkuna mana cuentata hukunchu. Otaq cuentata hukun, pero mana munankuchu. Pero ñaka kun hakun chaymanta. Pero ñuqanchikqa fuerte en caso ñañaykuna. Ñuqanchikqa rakikusunmi. Aleluya. Hinaptinsi Pedro panisqantas achka runakuna kasukusqaku. Paykuna yacharqaña imayna runakuna mana kasukuspa purisqanta. Chaypis gloria a Jesús. Aleluya. Paykunata apostolkunapa yachachikuyninpis takiarqaku. Achka chay tiempopi, iglesia primitivapa tiempompi. Yaga kimsa waranja ninmi kaypi. Aleluya. Son joyas tanta tapas partikuqku. Aleluya. Dios mañakuptinpas suklañas. Dios mañakuypipas suklañakas karqaku. Y mata maña huchkan maña kusun. Kay kachkan necesidad maña kusun. Huksun julia. Suma iglesia karja. Hallarinimpi. Y mainam kay San Pablo. Suma iglesia. Amén. Ñuqanchik maña kunchik huksun julia. Y mapas pasakuptin maña kunchik. Tayta Diosninchik man asuy kunchik. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Chaymi ñañaykuna. Ñuqanchik preparasqa kananchik. Gloria al Señor. Aleluya, yachananchik Diosninchik panisqanta. Imaninmi Mateo 28, 19, 20. Marcos 16, 15. Ninmi riychik, leykuychik. Marcos 16, 15.
Marcos 16, 15. Chaymi, aleluya, taita Dios ninchik, nichkan, richik, rinaikichik. Amén. Aleluya. Ninmi kaipi. Aleluya. Chaymi, paikunata Jesús nirja. Tukuhinastingman rispaikichik. Kay evangeliota llaparunakunaman willamuychik. Tukuy hinastingman. Tukuy hinastingman rispaikichik. Nirja pitam apostolkunata, discipulunkunata. Paikuna wañurunña. Amén. Kay pasakuchkan yaga chunka waranga iskay chunka. 2000 años, más de 2000 años. Rimarja, pero chaypiga chayra hallarichkarja. Aleluya, taita Dios pa obran. Alma kuna salva kunampa. Pero kunan tiempo kuna pega nación kuna achkañam miraron taita Dios pa iglesia. Nación kunapi kay Perú llaqtapi, provincia kunapi, distrito kunapi, urjo kunapi, maypuris hampim, yachachkankuña kay evangeliuta. Chaymi taita Dios salva surjanki, hampas willakunaykipa. Gloria a Jesús. Tukuy hinastingman rispaykichik. Mana ñuqanchaw kallati aruchwanchu. Rinanchikmi, puririnanchikmi, urjukunaman, campo blanco kunaman, testimoniunchikta willakunanchik. Maymanta taita Dios urjuwasqanchikta. Mana yanhallachu. Runakuna riqsiwarqanchik imayna. Amén. Jepa tiempo kasqanchikta. Imayna kunan kawsasqanchikta. Mana ñuqanchiqa aleluya purichkanchikchu. Amén. Iskayuya kaspanchikchu. Mana ñuqanchiqa purichkanchik Cristo vidanchikman chayaramuptin. Cristo vidanchikta tikraruptin. Kusisqan purichkanchik, riqsinchik, yachanchik chihapuni, Dios ninchik causan, chihapuni atiniyo Dios ninchik, chihapuni taita Dios milagruta ruarun vidanchikpi. Gloria kachun taitanchikman, chaymi ñañaykuna, gloria al Señor, aleluya. Kay segunda de Timoteo, kichaykuy. Segunda de Timoteo, aleluya, amén. Apóstol Pablo, paitapas yachachirja. Y matanirja, aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso, amén. Ñacho, 1-2. Nin mi kainata. Timoteo tanirja, churillay. Santo Espíritu ñuganchik tapas niwanchik. Churillay. Churillay Timoteo. Churillay Juan, Pedro, Juan Iman Sutiki. Amén. Churillay. Cristo Jesús pakuyakuy ninwan kallpanchakuy. Si chuhampa vida ikipi kanga, Cristo pakuyakuy nin vida ikipi kallpayuhmi kanki. Si chuhampas kuyanki taita Diosta kallpayuhmi kanki. Kallpanchakuy nirja. Cristo pakuyakuy ninwan. Achkaruna kunapa hayllampi uyaris haykita. Amén. Uyariwas haykita iñiynimpi allin takyaj runakunaman yachaychik. Chaynapi paykunapas hukman yachachinampa. Pimanmi yachachinan taita Dios iñijkunaman. Taita Dios ta hatij munajkunaman. Gloria a Dios, aleluya. Haykata hatikuyta munankichik. Chaymi ham uyarichkanki kay Diosninchikpa qillqanta. Uyarikuynas payki yachay mastaraj palabra manta. Willakunaykipa. Chaymi taita Diospa voluntadnin ñuqanchik mayrisqanchikpi willakunanchik. Taita Diosqa kuyawanchikmi ñañallaykuna turallaykuna. Gloria kachun Diosninchikman. Amén. Segunda de Timoteo 4:2. Chaypipa sinallarimachkan apóstol Pablo. Aleluya. Pita Timoteuman. Ninkainata. Dios pa palabranta ya. Timoteo. O hermana, hermano. Felipa. Juancito. Iman sutiki. Nisunki kainata. Dios pa palabranta ya. Dios pa palabranta ya. Manan política tacho ni tak brujo mantacho ni ima mantacho ima naiki. Dios pa palabran mantaya. Tiempo pipas. Mana tiempo pipas willakuy. Y matan willakunanchik taita Dios pa jellejanta. Taita Dios pa palabranta. Maipim kachkan taita Dios pa palabran Bibliapi. Kaipim Dios pa palabran. Kaitam ñuhanchik
willakunanchik mana tiempo pipas tiempopi umana tiempompi willakunanchik runakunatapas faltanta hawachispa wakinkuna mana chaskita munanchu si hamrikunki suakuqta hamninki ama suakuychu piñarikungan takasunki pero ninmi Tayta Dios yachachi faltanta hawachi si chukachkan iskay warmiwan ni hamqa kanki adúltero hamqa kanki waqrasapam wanakuy huchaykimanta clarutam rimananchik ñañaykuna gloria hamqa suwam kanki hamqa llullam kanki hamqa iskayuyam kanki yachachi faltanta hawachi ninmi wakinkuna hinasa haqchay nin chaymi Pedro nerqa hamkuna rakikuychik kay millay huchasapa runakunamanta rakikuychik imaynaraq paypa karqa chay indignación sonjumpi chay millay runakuna Cristuta paykuna rikurqa amén judío runakuna rikurqa Cristuta imayna hamuspa pay bautizakurqa imayna Tayta Dios chay amén hanaq pachamanta rimamurqa hinaspa nirqa kaymi waway payta uyariychik amén paypi ñuqa kusikuni paymi kasukuwan imaynaraq Tayta Dios ñuqanchikta señalawachuwan kaymi waway kaymi kasukuwan allinmi kanman munawaqchu ham chayna kananta kasukunayki ñañaykuna turaykuna kasukunayki gloria a Dios kasukunanchikmi amén aleluya chaymi kay maestro Pablo apóstol Pablo nirqa willakuy imatataq ruwanayki faltanta hawachi ama manchakuychu faltanta hawachi yaw runa hamchu cristiano kanki imaynataq cristiano kawaq wañu ni siquiera ham yachanki kay obrapi gastukuna kasqanta ni imatapas importasunkichu nada imatapas ruwayta munankichu ham tiyanki pasakunki amén aleluya manam hamqa Cristuta kuyankichu hinaspapas uyarinki hinalla huchapakunki hinalla llutanta rimanki mana urakunkichu mana kanchu ayuno mana kanchu vigilia mana asuykunkichu Tayta Diosman nitaq rimapayankichu runakunaman rimapayananchiksi ñañaykuna faltanta hawachispa haqchay nin haqchari chay warmita quizás takasunki pero ñam haqchankiñi kallpanchay hinaspa tukuy pacienciawan yachachi así wakintapas kallpanchananchik amén wakinkuna Tayta Dios iñikuqkuna ñakarichkan chaykunata ñuqanchik kallpanchananchik Tayta Diosta kuyanku pero ñakarichkan ham ujarinayki ama ñakariychu mañakusun sagrata wishchusun imamanmi hamura sagra hamurqa aleluya ñuqallanchik chinkananchikpaq pero Tayta Diosta mañakusun chaymi kallpanchanayki yanapanayki gloria a Dios aleluya chaypaqmi kachkan ñañaykuna Tayta Diospa llaqtan kay pachapi ham ñuqa kachkanchik kay pachapi haqchananchikpaq huchasapa runakunata ñañanchikunata turanchikunata kallpanchananchikpaq pacienciakunanchikpaq imanasqa wakinkuna iskayrayan aleluya sagra atacan mana allin atacan amén gloria a Dios kay Timoteo atacasqa purirqa amén unguq pay estomagunwan chaymi nirqa chay estomagoykirayku tumaykuy chay medicina imayna vinuta nirqa jugo de uva tumaykuy nirqa siempre ham unquchkanki imanasqaraq unqurqa porque pay enfrentakurqa sagrawan mana allinwan pay purirqa chay Éfeso llaqta nisqanpi chaymi karqa millay runakuna paykunaqa munarqachu Cristumanta rimanata paykunaqa Satanás puni chaypi sayarqa ñawpaqninpi sipi runakunata usaspa runakunapa ukunpin churakun Satanás contranchikpi churakunanpaq pero Tayta Diosmi ñuqanchikwan manan venciyta atiwasunchu mana punin venciwasunchu ñañaykuna chaymi cumplinanchik Diosninchikpa nisqanta faltankunata hawachinanchik gloria a Jesús haykam amin ninkichik ñañaykuna gloria a Jesús chaymi gloria al Señor aleluya pero wakinkunam chayna paykuna munankuchu pero achkam suyachkanku kay qillqata achka warmi harif ayllukunam munachkan yachachinata amén
Gloria al Señor. Hinaspan paikuna nin. Ñujapas munani. Prepara cosas. Amén. Ñuga yachachiway. Amén. Ñujapas wakinte yachachinaypa. Hawai kay vecinait imaynam ñakarin. Kay husan mi takan. Kay husan mi kainan. Kay wawankunan revelakun. Kay wawankuna mamanta wahachin. Imanasunta. Ñamamampas wañunan patapiña. Uyarichi kaita. Uyakanallan puni ñuga. Amén. Testimoniuta uyarimuni. Hamuchkani karrupi naspa. Teléfono manta niwan. Huko supuesto cristiano. Nin esposay manabalinchu. Esposay manabalinchu. Imanas hatang manamiko itapas munanchu. Kachkan yumpay tuyo y tuyo kachkan ya emergencia man pasanya. Chay man hukta ñarirunña. Imanas hatak chaynan. Manam kay waway. Kay mayor wawaymi. Yay kurun. Rebeldiaman. Inaspa wasi imanta pasakon. Wasi yumpay maman ñakariron chaywan. Bumito kunahamon. Mikoy tapas munancho. Wawan escaparon wasimanta. Gloria a Dios. Warmi wawan. Chay maman ñakariron. Chay kunam unhuchiwanchik. Man allin kuna wanchik kuna wahachi waptinchik. Josaykichik wahachi subtikichikmi. Unhuy kunapas hamon. Aleluya. Chaymi matrimonio kuna allin causanan. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Jesucristo. Entonces, aleluya. Nin rica puay, mañaica puay. Pero chay waway kitarima payay. Ama chay nanampa. Pasa con maitech, pasa kumpas. Wajas paras mañacamunco. Chay esposan onguchka. Harikuna a veces nin chayna, indiferente. Pero warmija, mamaja siempre nana chikunja y naspa wajanja. Aleluya. Chay mi sahrapa obran. Manallimpa obran. Chay mi maña kunanchik ñañaykuna. Maña kusun taita Diosta. Ama owanchikunata engañanampa. Owanchikunapas Cristo jatikunampa. Paipi iñikunampa. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Kay primera de Pedro, capítulo 3, 15. Amén. Aleluya. Kay pipas niwanchik. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Kichaychik Bibliata. Amén. Kichaychik Bibliata. Amén. Aleluya. Gloria a Cachun Dios ninchikman. Kainatanin. Kichuapi. Asuanja, Señor ninchik Cristutaya. Sonjo ikichikpi hatun chaychik. Hinaspaya tukuy tiempo. Chaylla. Kaychik. Imam inis haikichik mantaja. Inis haikichik manta. Haikam tapusuhni ikichikta. Tupahnimpi. Kutichikuna ikichikpa. Chaytaja. Uchuy chakuspinaspa respetuan ruaychik. Gloria al Señor. Ñañaykuna turaykuna. Ñuanchiga tupasunmi runa kunawan. Amén. Aleluya. Cristo manta uyarikuq munaq kunawan. Uta Joaquín kunam burla kunan pahpas rimapayawasun. Pero kaypin consejo kachkan. Amén. Hamkunaga taita Dios ta hatun chaychik. Ñuqanchik yachanchikmi payllam hatun ñañaykuna. Cristonchikmi hatun. Gloria a Dios. Aleluya. Paymi hatun. Hinaspa ñuqanchiqa payraykum mana pelyuman yaykunanchikchu. Manan pelyuman yaykunanchikchu. Ñañayaykuna turallaykuna. Amén. Aswansi ñuqanchiqa aleluya paykunata kuyapayaspa rimananchik. Gloria a Jesús. Amén. ¿Entienden kichikchu? Amén. Sonjoy kichikpi hatun chaychik. Si pipas humillanga Cristonchikta, ñuqanchik sonjonchikpi hatun chasun. Taytay ham hatun mi kanki. Pampachayku kay runa mana allin rimasqanta. Kay warmi mana allin rimasqanta. Runakunam riman. Tayta Dios pa kontrampi. Iglesia pa kontrampi. Insultanko. Imatam tarinko. Iman kaykuna mana umayo. Tusung mankuch. Kaykuna kaynaman waknan. Aleluya. Pero paykunaga mana yachankuchu. Mana chukwenta tajukunku. Yanja chaykasqanta. Hukpunchawmi. Aleluya. Ñuhanchik. Amén kasunchik. Chay hucha sapakuna. Imainas vidanta usyanja. Último tiempope.
Imainas tukunja vidanta. Ñuqanchikri imainas tukusun vidanchikta. Mayman serisun ñuqanchik, mayman serin haku paykuna. Imayna penjaypin paykuna rikurin haku. Ñuqanchik ñataqmi llumpayta kusikusun. Ñawpaqman risun ñañaykuna. Hatun promesakunam kachkan. Tayta Dios huasqanchik. Payman kachun gloria, payman kachun alabanza. Gloria a Jesús. Amén. Chaymi ñuqanchik predicananchik. Manam simillawanchu nin Tayta Dios. Imaynam predicananchik kay vidanchikwan. Ñuqanchik mana amén chapukuchuanchu. Juiciokunapi manam chapukuchuanchu. Aleluya. Huchasapa ukukunapi. Imayniwanchikmi Tayta Dios lluqsiychik. Chay millay huchasapa ukumanta lluqsiychik. Chuya kawsayman yaykuychik. Aleluya. Chaypi ñuqanchik kachkanchik Tayta Diospa wasinpi. Chuya kawsaypi. Tayta Diospa hayllampi. Payta yupaychaspa. Payta ninchik gracias Taytallay. Kawsayta huykuwanki. Allin kawsayta huykuwanchik. Haykam allin kawsaypi kachkanchik. Ñuqa kachkani allin kawsaypi. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Chaymi kusikunchik imayna kay qillqa. Amén. Yachachiwanchik allinpa. Amén. Kichaykuy. Gloria a Jesús. Segunda de Timoteo. Amén. 3:16. Kaypnin kainata. Amén. Chuya qillqata. Chuya qillqata llapallanmi Diospa yuyay juzganman hina qillqasqa. Pimeruan. Amén. Kay qillqata Tayta Diosmi. Chaymi claro y claro nichkan chuya qillqaqa llapallanmi Diospa yuyay juzganman hina qillqasqa. Gloria a Jesús. Pipa un kayachachikuy Dios ninchikpa. Allinmi imapaqtaq allin kay qillqa. Allinmi, gloria a Jesús. Allinmi yachachinapaq. Kay qillqam allin yachachinapaq. Pantaypi kasqanta hawachinapaq. Runakunan pantaypi purin. Huchapi purin. Kay Bibliawanmi allinman apanchik runakunata. Ñuqanchikmanpa chayaykamurqa kay qillqa allinman aparamuanchik. Allinman yaykurunchik. Pantaypi puriqta allin ñanman kutichinanpaq. Chaynataq allin kawsakuyta yachananpaq. Imapaqmi yachachinchik. Pantaypi purisqanmanta allin ñanman kutinanpaq. Allin ñanman kutichin kay palabra. Mana ñuqanchikchu kay palabran kutichin. Nin ama chayna kaychu, ama huchapi purichu, ama kaychu mana yuyayniyuq. Umaykiman churay. Allinmi Tayta Diospi iñikuy. Allinmi kay qillqa uyarikuy. Gloria a Jesús. Aleluya. Verso 17. Nin kainata. Amén. Imapaqmi allin. Allinman kutichinapaq. Chaynataq allin kawsakuyta yachanankupaq. Chaynapi Dios parunakunaqa yachayniyuq kaspa tukuy allinkunata ruanankupaq. Yachayniyuq kaspaqa allintam ruanhaku. Mana yachayniyuqkunam purinhaku huchapi. Huchapi kaspa imatam purinhaku wawanta ñakarichinqa. Warminta ñakarichinqa. Jusanta ñakarichinqa. Tayta Diosta piñachinqa. Pero ñuqanchikqa procuranchik ama Tayta Dios piñachiyta. Aleluya. Yupaychanchik Tayta Dios tinaspanchik ninchik papallay. Aleluya. Hanmi kanki hatun Dios. Yanapaykuway Taytallay. Manam hampa kontraykipi uchapakuyta munanichu. Haykam ninkichik chaynata. Ñuqa sapapunchaw ninit papallay. Manam uchapakuyta munanichu. Manam. Hampa makiykipi allin kawsayta. Chaymi Señor ninchik nin Juan 14:15. Sichu hamkuna kuyawankichik. Kuyawaspaykichiqa kay kamachikuynikunata kasukuychik. Kay kamachikuynikunata uyariychik. Hinaspa kasukuychik. Kasukuychik. Haykam kuyanchik Tayta Diosta. Alabay Tayta Diosta.
Imagíname un matrimonio cuyan esposanta o ta esposa cuyan jusanta y matatagruan warmikuna kasukun warmikuna yano ikapun esposuñata cuyapayan mantienen warminta zapatón tarantin cuyapayan un hopten pasianapan aleluya chay cuyaspa chaynam tayta Dios tapas si chukuyason kasukusun kamachikos hanta amén haykam kasukunkichik tayta Dios kamachikos hanta kasukunchik hinallam kasukunanchik kuyaqniykunaqa nin kasukuanja ñuqanis hayta kasukuanja Juan 14:15 hinas papas llapallan runakuna kamachikuyniykunata kasukuqkunaqa chiqanmi kuyawan pero mana kuyaqniykunaqa mana kasukunqachu chay kuyaqniykunaqa papapa tayta Dios pas kuyanja nirqa Cristo ñuqapas kuyani hinas papas ñuqaqa manifestakusaq payman rimapayasaq payta kuyawasqanrayku kasukuwasqanrayku imallinmi ñañaykuna tayta Dios kasukuy imallinmi ñañaykuna aleluya payman asuykuy gloria a Dios gloria al Señor aleluya amén Juan 14:23 aleluya imatataq pasakurqa disipulunkunawanmi kachkarqa gloria al Señor Cristunchik amén chaypin paykuna rimarqaku gloria a Jesús kaypinin aleluya verso 25 kaykunataqa nikichik hamkunawan kaspayraqmi porque paykunaqa mana wiñaypaqchu Cristuwan kananku karqa kimsa watallam karqaku paykunawan kallpanchakuq chuy espíritu ñuqapa sutipi taytaypa kachamusqanmi ichaqa hamkunaman tukuy imata yachachisunkichik hinaspan tukuy ima nisqaykunata yuyachisunkichik nichkarqa maskaychik chuy espirituta paymi yachachisunkichik paymi allin ñanman apasunkichik ñuqanchiktapas kunan rimapayawanchik tayta Dios sichu payman asuykunki mañakunki atiyta sapallanchiqa satanaswan vencichikunchik pero hamurunqa chuy espíritu ñuqanchik vencinchik saqrata mana allintan vencinchik aleluya haykan venceyta munankichik amén verso 27 nin hawkallaytam saqiykichik hamkunaman huykichik hawkallayta hawkallayniytam hamkunaman huykichik kay hawkallayqa husqayqa manam runakunapa husqan hinachu amaya hukman yaychikchu nitaq manchakuychik paschu ama manchakuychikchu imata ñuqanchik manchakuchwan manam imatapas manchakunanchikchu aleluya tayta Diosmi ñuqanchikwan kuyaptinchik payta hatikuptinchikmi tayta Dios ñuqanchikwan mana saqiwasunchu ñañallaykuna manan saqiwasunchu chaymi ñuqanchik amén Juan 15:10 gloria a Jesús ninkaynata chayllapi kachkan amén sichum kamachikuyniykunata kasukuspaqa kuyakuyniypiya takyaychik sichum kamachikuyniykunata kasukuspaqa kuyakuyniypiya takyaychik chiqanmi chay ñuqanchik kasukusun paypa kuyakuyninpi kachkanchik mana kasukusunchu saqrawan kachkanchik piwanmi ham kachkanki demoniowanchu Cristowanchu kasukuy Diosninchikpa nisqanta allinta ruway imatapas ama waqachiychu pitapas ama insultaychu pitapas gloria a Dios kusichiy runa masiykita llakipayay runa masiykita chaypin parisikunki Cristonchikman paymi sapapunchaw ñuqanchikta consuelawanchik yanapawanchik ñañaykuna imaynam ñuqapas taytaypa kamachikuyninkunata kasukuspay paypa kuyakuyninpi takyani chaynam hamkunapas ñuqapa kuyakuyninpi takyankichik amén kuyasun tayta Diosninchikta paypa kuyakuyninpi ñuqanchikpas takyananchikpa gloria a Jesús amén aleluya chaymi Juan 8:31 amén chaypipas ñuqanchikta niwanchik kaynata kasukunanchikmanta amén preparakunanchikmi kasukunanchikpaq pikunam kasukunku valiente
Valiente allijari warme allijari una cuna. Amén. 8:31, 32. Ninkainata. Jesús mi iñi judío kunata nerja. Si chunjam kuna palabraipi takiankichik. Haikam takiachkanchik palabrampi. Takiananchik mi palabrampi. Taita Dios munan palabrampi takiananchikta. Si chunjam kuna takiankichik palabraipi. Hinaspa chegab disipulu ikunam kankichik. Si chuñuhanchik palabranta kasukusun chaypi takiasun chegab wawan mi kasun. Chegab hatiknin mi kasun. Chegab yahtan mi kasun. Chaymi ñañaykuna turaykuna kasukunanchik Taita Dios pajellanta. Haykam amén ninkichik. Gloria a Jesús. Aleluya. Chaymi apóstol Pablo pasnerja. Aleluya. Rumayahtapi. Si chuñuhanchik wan kachkan. Cristunchik iñejkunapaqa manam kanchu condenación. Hawaita munan kichikchu. Hechos capítulo 1. Amén. Hechos capítulo 8 verso 1. Chaynaja. Amén. Haykam Cristo Jesús Juan hukllaña kajkunapaqa manañam ima condenación paskanñachu. Paikunaja manañam aichaman hinañachu causanco aswanga espíritu manhinaña. Gloria al Señor, aleluya. 8:31, 32. Imaninta ninkainata chaynaja imatawanraqtaq nichuanchik. Si chum Dios ñuganchikwan nin apóstol Pablo. Si chum Dios ñuganchikwan kaptinga pitaq ñuganchikpa contranchikpi kanman. Si chum Dios pa kikinpa churintakunapas. Amén. Si chum ñuganchikwan kachkan Dios pitaq contranchikpi kanman. Manam pipas contranchikpi kanmanchu. Chaymi ñuganchik kasukunanchik. Chaymi ñuganchik preparakunanchik. Paita kasukuspa ñawpaq marinanchikpa hinaspa runa masinchikman yachachinanchikpa haqchananchikpa hinallam kay palabra munduman chayanan ñañaykuna. Amén. Gloria kachun Tayta Diosman. Gloria kachun Dios ninchikman. Amén. Sayariykusun. Aleluya. Tayta Diosman asuykusun. Hinaspaykini chihapchuham kachkanki preparasqa. Tayta Dios kasukunaykipa. Tayta Dios pajellham pichuham kausachkanki. Imaynan purichkanki ñañallay turallay. Kay palabra chihachu hukllachu kachkanki Cristuwan. Ichaham rakishachu kachkanki. Aparauman sayarispayki riqsikuy imayna kausasqaykita. Aleluya. Inimigunchu kanki Cristupa. Icha amigunchu kanki. Kasukuspaykiqa amigunmi kanki. Si chumana kasukunkichu burlakunki ham satanaswan purichkanki. Demoniuwan purichkanki. Wanakuykunan punini Cristo. Mana riqsirqaykichu. Yanapaykuway. Hamuy sunquyman ni. Aleluya, aleluya. Papallay kuyaykim. Dioslay kuyaykim. Oh, aleluya. Papallay salvay. Huchasapa runakunata. Amahina kaspayki. Yakipayay taytay. Gloria, gloria, aleluya. Oh, requema arriba vayasay, aleluya. Taytay haway kay wawayki kunata. Aleluya, wakinkuna religioso hina. Uyarinko pero manan kaso kunkucho. Aleluya, yanapawayko. Yuhayko paga kachkan hatong ministerio nishan. Achkaruanam kachkan ñañaykuna. Oh Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, taytallay Dioslay. Kuyaykim Dioslay, kuyaykim. Chay periqsikuy huchaykita. Chay periqsikuy huchaykita. Hinaspayki papallay. Aleluya. Yanapaway. Yanapaway. Pampachay huchayta. Yuqaqa kuskam kachkani hucha saparunakunawan.
Manarajme rakikunichu chay hucha sapa adúltero runa manta. Chay mi muyo ikachachkani paywan taytay. Chay millay warmiwan purichkani. Taytay rakikuyta munanichu. Pero hanminiwanki rakikuy millay runa kunamanta. Oh Jesús, aleluya. Yanapay llaqtaykita taytay. Fuerza tajuy llaqtaykimta. Obray taytay aylumpi obray. Yanapay taytay wawankunata. Matrimonio kunata yanapay. Aleluya, aleluya. Irakama riba baba yasaya. Gloria, gloria, gloria. Urile bebebe kima riba yasaya. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki. Jesucristo. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki. Alabay. Kaipim kachkanki. Jesucristo. Kaipim kachkanki. Espiritu ikim kaipim. Rima payawachka. Espiritu ikim kaipim. Parla payawachka. Chay minyugayachani. Kaipikas haikita. Aleluya. Hermano Javier, toca. Yachani. Kaipikas haikita. Espiritu ikim kaipin. Rima payawachka. Espiritu ikim kaipin. Parlay payawachka. Chay minyugayachani. Kaipikas haikita. Chay minyugayachani. Kaipikas haikita. Cristo kaipim kachkanki. Cristo kaipim kachkanki. Amén. Aleluya, aleluya. Gracias taytay, gracias. Kuyay kin taytaya yupay chayki. Hatun Dios mi kanki, sitio chaykima, kusikunchikmi, amén. Aleluya. Ignacio Quispe, Rosemary Fuentes, Karen Carabelí, Mitrodia Ramos, Pascual Condori, Evelyn Pacasi, Teresa Mamani, Sonia Vivanco, Sofía Sinsaya, Taita Dios Aminchachun. Aleluya. Juliano Huicho, Celeste Alpa, Will Ore, Néstor Maraza, Ismael Quispe, Edelmira Velázquez, Raúl Castillo, amén. Hay cosas con Gichik, Turi, Raúl, Taita Dios Aminchazunki, amén. Aleluya. Cosas con Chikmi, que hay audiencia, amén. Redes sociales, Sam, Ayin Willakuy, Chaypi, Yoxichkan, amén. Aleluya. Mañakusunchik, Ayun Chikunapah, Ñañaykuna, Turaykuna. Hayka Mañakuchkan Kichik, Mañakusunchik. Taita Dios almanta jespichinampa. Makichaykita ujarikuy. Taytay mañakuykikum. Kay redes sociales ocupi llapayan. Warmijari taytay. Wischuy llapa supay llapa manalinta. Salvay almanta papay. Yapayan aylluta salvay. Hagmikanki hatun Dios. Kausak Dios. Hampim taytay hapipakuniku. Hampim confiakuniku. Amén y amén. Aleluya. Despedí con chayoan yuhaikum. Taita Dios aminchasunkichik yapayaykichikta. Un abrazo, amén. Haykam despedí conchik. Gloria a Jesús. Haykam alabaichik taita Dios, alabaichik.
este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.